بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم علما وكرما يا أكرم الأكرمين. وبعد، continue natin inshallah subhanahu wa ta'ala in pangajji tungod maddat al-fiqh. Masih kita niyo bifadlillah ta'ala kitab sin Imam Al-Qadi Abi Shuja' kitab niya minyanan matnu al-ghayat wa taqrib. Naka na to na in mataod na in naka na to in kahinapusan lecture yung dungan na to amo na in nawaqid al-wudu na mga makababatal sin al-wudu. Before kita niyo mari pa bago lecture na to amo na in al-ghusl tayo na last kuan day mo kanyo title sin kuan Sulanul Ghusl na magtuya tawa Mujibatul Ghusl para na Mujibatul Ghusl na hari pa kita ni ulumatul malik isyuin nakahapal din kanyo sin nawaqidul wudu. Aun din kanyo nakahapal sin nawaqidul wudu matan sin nawaqid. Okay ka? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaqidul wudu. Faslun walladhi yanqudul wudu'a sittatu ashya. Wa ma kharaja minas sabilain wan nawmu ala ghairi hayatil mutamakin wa zawalul aqli bisukrin aw marad wa lamsul rajuli al-mar'ata ajnabiyya min ghairi ha'ilin wa massu farjil adami فرج الآدمي بباطن الكفة ومسح حلقة دبره على الجديد. أحسنت. نعم جيد. Ang panakapan? Darwina, katoy ko na. Natenga mo, Darwisa, Darwina? Na. Bismillah. والذي ينقض الوضوء ستة أشياء ما خرج من السبيلين النوم وغيره على غير النوم على غير هيئة المتمكن وزوال العقل بسكر أو مرض ولمس الرجل ولمس الرجل المرأة أجنبية من غير الحائل ومس فرج الآدمي بباطن الكف ومس حلقة ظهوره على الجديد. جيد. حسن. Biyaon lumatun kita niyo pabago topic namikyan fi muntaha al-ahammiyah landu mahalga in topic na to kaadlaw inshallah ta'ala magkanda busin niya kusin pangdungog ni Marayaw
ibalik mo man po as lecture sa Allah Ta'ala supaya suminod ko papikilan mo. Sa mabing topic na to adlaw ini amunain pagtawon mujibatul ghusl. Mujibatul ghusl. Kita niyo ha. Ano niyo? Kitab niyo. موجبات الغسل. إن كلمة موجبات لازم kita niyo إن سيا جمع إن سيا جمع إن مفرد نيا موجبة موجبة نعم إن هاتس موجب أو موجبة هاتنيا mga makawawajib apagpayho mga makawawajib apagpayho makawawajib apagpayho na ay bima'na kuno kita mawajib subay na kita tuod mamayho. Kuno kita mawajib mamayho. Right? Amo yan in hatisin, amo in mujibat al-ghusl, iwan amo yan in topic na to adlaw. Kunin hatisin al-ghusl, agpayho. In kalima al-ghusl, aun kayo wanan magbas sa kanya, bang tama'nahan tunin ghusl, natin niya pagpayho. Aun kayo wanan magbas sa al-ghusl, bi-dhammil ghain, dapanin barisin ghain. Aun magbas sa al-ghaslu, baristaasin ghain. Na, simu-simu da siya imam in mga fuqaha amo in mga ngadji sin fiqhi in pagbasa sin kamatauran din kanila baris dapan in ghain al-ghusl. Sumagawa in mga sila mapanday haba sa Arab mga lugawiyun in pagbasa nila al-ghasl atin ya simu da imian kaw ghuslu al-ghuslu atawakan al-ghaslu hambuk da in ma'na niya amunain sayalanul ma'i alal jasad amunain pagdagan sin pag-anod sin tubig habaran ay bima'na amunain pag sumagawa bang mubiyarisan in ghain al-ghislu kaina al-ghuslu baris dapana pag-us al-ghaslu bang musya biyarisan isab al-ghislu baris baba in ghain in ma'na niya ma yudafu ila al-ma'i min al-munaddifat amo in magma'na siya in ghisl amo in mga hipaglamod pa tubig supaya humamot yasin mga betin mga dawni mga uno-uno namo in hipaglamod pa tubig supaya siya amo in humamot lumano ato uno-uno na ka in pagtag simpiad to al غسل بضم أو بكسر الغين على كل سيبقى ده قويم يعني مبسة موجبات الغسل أو موجبات الغسل تجريبا أيو سجى قويم يعني موجبات الغسل كل نسيا دي نسيا بدا نعم أم يدئن هاتسين الغسل طيب magbalik kita pa kitab sahung bukan niyo Bismillahirrahmanirrahim qala al-muallif rahimahullah mujibatul ghusli faslun والذي
يوجب الغسل والذي يوجب الغسل 6 أشياء 6 أشياء بنت معناها مكمبو والذي إبن أمئن يوجب الغسل مكبواجب هبقبيو إن أمئن مكبواجب هبقبيو 6 أشياء parakala. Artinya, in makapawajib kay mumamayo, parakala. Hambok dahing haunumini, jumatu kay mo wajib na kau mamayo, asupaya, amuin sumut sito. Wajibin hukuman. Sa babaon yan payo, pagtagon nila huslun mafruud, iwan sin huslun mandu. Aun yan pagpayo, payo wajib. Aun pagpayo, sunnat. Kasi mga magpayo kita daw jumaat, sunnat. Magpayo kita haylaya, sunnatin hukuman niya. Misang kita rin magpayo, misang kita rin makapamayo, jumaat, di kita magdusa. Sa aun yan pagpayo, wajibin hukuman. Muray ni unong parakala. Suway nutod kay ngatan. Once in a jumato, suway ka mutod mamahit. Na. Uno naman. Faslun walladhi yujibul ghusla 6 أشياء. 3 تشترك فيها الرجال والنساء. 3 تشترك فيها الرجال والنساء. انتو 3 سالونو من تقول نلا انتو تشترك مغلمد هاتين يسيبو مغلمد hatu yan fiha ay hatu parakala yan magsibu maglamud magsibu in hukuman pausog iban sin pababay tashtariku fiha ar-rijal wan nisa ay bima'na in unum parakala yaun intu sibu dahin usog iban sin babae mag-share sila in 3 na kapinini exclusive para ha, babae rin siya maghapin hausog. May na sin mga paghayop, pagpulan, na mayroon pagpulan usog. Na. 3 تشترك فيها الرجال والنساء. الرجال mga kausuhan, iwan sin mga kababayan. Na. Uno naman yung tuyaw na muin magsibu atawakan maglamo din usog iwan sing kababayan. Jumatuha usog, jumaturay sa ba kababayan. Law sin muallif rahimahullahu ta'ala panagnaan iltiqa'ul khitanain. Iltiqa'ul khitanain. Kita niyo na? In hatisin iltiqa, magba. Magba. Al-khitanain, insyayan muthanna. Manat si muthanna? Dua, atin na dual. In hambuok, khitan. Khitan, khitanain, imansin akhtun. Na. Apabila inhatisin khitan, wa huwa mawdi'ul khatan. Amuin lawsin bahasa tabihaun. Amuin sunnatan. Bang mo pamuntulun, apabila magbaking dua
sunnatan. Kata nyo yung dua sunnatan ay bima'na apabila magbag in dua sunnatan amunin aurat sin usog iban simba. Kinaya sin jima. Nah. Apabila magbag in dua sunnatan, wajib mamayo in usog iban simba. Nah, wajib mamayo in usog iban sin babae misan wayroon gumwa. Once mag-awn jumatun iltiqa, jumatun pagbak, misan wayroon gumwa, wajib na mamayo. جيد. ثبت حديث صحيح البخاري ومسلم دين كان أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها أي كدها بحركته ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل. نعم. إن معنى سن حديث إن كمقصرا تنسن حديث أتني أبابيل سموك أسو فأسوانيا أتوكن أنونا مشان بس حرام أبابيل مقباك دوا سنة وجب الغسل واجبنا إن مميه رواية سن إمام مسلم وإن لم ينزل مسان ويرؤن جموة بس تنقباب خلاص. نعم. Pagyanong din di nagbak, so itapasawa unauta, wayroon lampi. Wayroon lampi. Kina? In hikarwa. Ini mag-share in usog iwan simbaba. Apabila magjato in usog iwan simbaba, iwajib sila mamay. Sabab karna in hukuman nila karwa junub. Idhan faslun والذي يوجب الغسل 6 أشياء 3 تشترك فيها الرجال والنساء وهي التقاء الختانين أبابيل مقباك وسنة أمد بنقنان إنه كروة وإنزال المني وإنزال المني يعني إنهاتس إنزال أبابيلا نقبغوا أتوقن جموا سيسانية نقبغوا إن معنى تنسن إنزال نزل نما أب زوير مجينتا أقوال إنزال المني نقبغوا مني أمنا إن مني رحمة أمنا إن بقيانون سين ماس بang aun gumwa sibuda ha usog iwan sin babae wajib mamayo sila karon in usog iwan sila. Nah. Wajib mamayuin usog iwan sin babae. Sibuda ka piyagtuuran atawakan way atawakan bati atawakan natutug basta siya gumawa wajib na magtuwiin mamay. Na
أم سلمة رضي الله عنها قالت جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. نعم. لو سن أم سلمة أسوى الرسول صلى الله عليه وسلم همبوك أدلو نمسيت لونه أم سليم من أم سليم أسوى سن أبو طلحة إنك سن أنس رضي الله عنه مياري لونه نمسيت كامو nangasubo siya para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aun mga kababayan, bus ila simuli Sulaim nangasubo siya. Before siya nangasubo. Aming babae ni itod ka mo sinsipat sin babae Maryam. Tuy sa imen, ya Rasulullah, inna Allah la yastahyi min al-haq. Sa hunnal tuudin Allah Ta'ala, di siya maluman bang kasabunnalan. Bang kasabunnalan, na Allah Ta'ala la yastahyi. Di siya maluman. At ini bimakna ang tungod ilmu, tungod pagpangadji, aw ni ipangaro, suway tud sa ipangaro, bang sa upama amo in kalakihan tuod, di mo kay nga taning hukuman. Ay kung magluman-luman, bang man ha aturan isa. Amo in right, bisara, hipamu, ka inna Allah la yastahi min al-haq. Aung kayo man mag-iyan, la hayaa fi din. Wailong niya pagluman ha agama, mali. Iyan bukod siya hadithin min ini. Ampeng kaywanan ta'wa min aun yang kaywanan yughalitun, manglawng kaywanan wailong nga pagluman na agama Islam. Ini likod na. In pagluman na agama Islam, part siya sin agama. In dalil, Rasul sallallahu alaihi wasallam nagbaita hadith, al-iman bid'un wa sittun. Kaywanan riwaya bid'un wa sab'un. In iman katan 70 plus, law sin kaywanan riwayat 60 plus. Wal haya'u juz'un min al-iman. In haya sadya in kasipog hambok siya part sin iman. Di makadjali in agam Islam wayon pagsipog. Gamman in agam Islam kataan kasipog siya. Rasul sallallahu alaihi wasallam ang bukadlaw nakita siya usong nagamahan ng tayo mangud niya ikang niya daran niya. Nagamahan niya sususun niya may tako biya nakalando tuloy sa sipog mo yan. Biya naka-OA nakautod yan nakalaway Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lang niya mahamaw lang, nagamahamang lang si Rasul da'bu. Saan yan nalaw niya manggod mo? Misan biha, bayang lumanuntun. Fa innal haya'a minal iman. Sa hunal tudlaw si Rasul in kasipog, in kaluman, dahing siya iman. Karayaw yan. Sabi mano siya way sipog, wayroon karayawan. Intanda niya lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam hadithun sahih. Qala inna mimma أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. Hindi nga mga expression sin mga kanabihan, dahil sin nakaw na palong sin Rasul, expression sin mga kanabihan, إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. Mangwayroon na sipog mo, hinang na po sin kabayaan. Sabi sin, wayroon na sipog mo, hangkan din tao, amo in imian, I don't care, freedom, si mga milikan yan, magbadyo kabayaan nila, uno-uno na hibadyo nila, habaran nila, magkuhan. Sablong ng freedom. Once in a lifetime na lang niya. Alamat sin wayroon sipog nila. In mano siya, way sipog niya, wayroon karayawan niya. In wayroon sipog niya, wayroon karayawan niya. In katan sin kasipog, in result niya, hikarayaw katan, idnillahi ta'ala. Labi luba na bang hakawabayhan. In sipat kasipog malingkat. Sumagawa bang siya kimuddan pababai, the best. Kanday pag nasihat ang mga kausukan, papalagon sin kababayan na muin bayin sipuon sa amo yan in essence to sin kawabayan. Sa banging kawabayan, mahinang na sin kausukan, silawak sin usok, mataas pa yung suara niya rin nga usok, malaggo pa yung muscle niya rin nga usok. Ano pa yung babae yan? Mayroon na, lingkat sin. Na, kanday Rasul sallallahu alaihi wasallam nagbaita, الحياء لا يأتي منه إلا خير أو الحياء خير كله إن كلما كريوان كتان أكيبا الرواية الحديث الحياء كله خير
in kasipog, in kaluman, katanyan, katan, sing kaluman, hikarayaw, in the soul. Sa uling pagtaon hikaluman, amoy kasipog, kasipog, haamoy na atuan. Sa aong parakala, di ko man dyan magsipog-sipog mo. Manuntut ilmo, di ko makadyarim yan. Inaari ako ngakat pamatras, maluman ako. Nanuntut ko ilmo, kadto ka. Aong hipangarum, kalakihan to na supaya sumawakay mo, subay mo ipangaso. Bangko magluman-luman din doon, balis na. Kadyarin pagtansin yan, bukod marayong biyan. Dakon ko mapusa ka, to papusaha ko, imi maluman ako lang niya, kakilaan ako. Iniyan di ka ba sinakos na. Inna Allah la yastahi min al-haq. Na, arapo rin mag-iyan, al-haya'u, la haya'a fi din, wayong kasi pukaga may niyan, totaliin siya di siya makajal. Kan nakawayan suway mahali, kaong biyaw mga magdadawa, bihan. Maghindo ba sa amin wayong pagsipong-sipong haang? Maghindo ba sa amin mga pag-ayl, paiwan yung niqab, simbabain. Yan ay kung magkakat, yung mga bihan, dajjal. Dajjal, yung mga mano sa bihan, ipagdalil nila pa. Basa ko no, isa ni sabihin pa doktor ko yung magpakita ko si mga sakit mo, suway mo rin bukisan. Ang kami lang nilami pa rin ha doktor. Minyan tukatan, dajjal, puting, way kasabunalan niya, mga mano siya, manawag-tawag pa, talungan. Na. Agam Islam, di po siya singkasip. Suway aw, aturan niya. Yung Musulaim, simud madto pa, Rasul sallallahu alaihi wasallam, doon yung makawayhan na nga, Ya Rasulullah, inna Allah la yastahi min al-haq. Ang pangasubok ya Rasul. Saldawayin mo na paglumanhangan sinakaman. Kanda biyantog sin Rasulullah, yung kababayhan din ha Madina. Nang sin Rasul, ni'man nisa'ul ansar. Sarayaw-rayaw kababayhan sin ansar mayta, lam yamna'hunna haya'uhun ay yatafaqqahna fi dinillah. Wala sila kiagpangan sinsipog nila, humati sila sin akaman nila. Ang kanda, sarayaw-rayaw kababayhan na munain, tao Madina. Bata, bawa isin Madina, sabab sin amuin, sub nila manuntut ilmu, iwan mga suka Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pangasubun, Ya Rasulullah, فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت أو بها pagpaigo simbabai wajib baha imbabai mamaygo إذا هي احتلمت bang siya nakapanakainog sa siyo na inusog yan simbabai أو baha ya Rasulullah wajib daysan kay mamaygo amuin bang sa Fatima فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم هو أنه سن رسول إذا رأت الماء bang kakitaan niya in bakkas amuna in rahmat amuna in mani bang aw kakitaan niya mamaygo siya na mamaygo siya in shahid in point simbisara sibu da labay ring hatagaino atawakan way sumakawa bang sa upaman nakapanagaino jimatuin namuin parakala magjato haun sinusog yan simbaga ihawayroon balal lam yajid balal atin hawayroon bakkas normal natin na naka panakainup sadya na dahil hindi iwayroon pagpayo kuno kita mamaygo apabila aun bakkas kakitaan ta na immanig laba sa butong bukan yung mukuman sin Allah subhanahu wa ta'ala ditang si mga ulama in mani aun san aun sipat in magwa ring hamano siya tung kakinis أو magwa mani, أو magwa wadi, أو magwa madhi. Na, muna ilong si mga maas-maas, ilmu long niya, upating taod niya, manni, waddi, maddi, iwansin, manika. Ha? Ilmu si mga kamaas. Arab da sa tukatan. Kabig-kabig sadya, hinang tauso. Inkari asalin yung correct term niya, yung correct word niya, mani, wa madhi, iwansin, wadi. So, ha? Murak manila kung ni manikam. Al-mani al-madhi bibansin al-wadi. Na, aw pamagwahambuk ding ha farj si manu si abaw. المني المذي يبنسين الودي
na? In many أمنئن in تعريف سن مني definition سن مني من من pagtahon له ثلاث خواص أو صفة سن مني ipagpinig mo rin hamadi iban sinwadi in مني ومواسية له رائحة كرائحة العجين in many أو نهمتني masilang siya hamot ikaisa ring hamadi iban sinwadi na in dahil mga sipat sin mani yatadaffaq bang siya magwa in siya gumwa bitadaffaq ay tinabukon siya sin gripo yaon tinatadaffaq munayin siya po sin Allah subhanahu wa ta'ala was samai wal tal sambil pamuin wa ma'in dafiq tubig lang niya min dafiq magpangso na arapon in ma'in wadi iban sin madi in siyari siya magbihat na ibanhin sipat tuod sin mani at taladhud aw kana naman mo rin doon amuin bang siya kumuha amuin rahmat lang sin mga nasmas bang yan amuin kana naman mo to sipat yan at hambok na yung mga sipat yan in hukuman niya suway kaw tuod mamay na arapon in madi amuin ini in siya ma'un thakhin gumuha siya tubig day sab siya thakhin mapit day sab siya gumuha siya inda mula'abati ar-rajuli ahla gumuha siya before amuin sin mani gumuha siya before sin mani apabila amuin kumusugin shahwat sin manu siya gumuha siya naam sumagawaway roon na namun mo naam thakhin sadya siya mapit in hukuman niya bang siya gumuha in siya najis in siya najis suway hukasan in aurat sumagawa bukun na wajib mamayo wajib sadya hawno amali na arapon in wadi gumuha siya ang waktu apabila mapindain di silang tabihan magbuhat ko mga mahugat sa mga bagay yung waktu bihan lang tabihan mga mahinang mahugat bukun siya biyak sa maghinang lang si mga ulama biya ang magkuhan ang mga kuhan niya before siya mag-ihi atau magad siya after siyang pag-ihi ang kakitaan niya ano yung tubig mapi na impagtag simbihad to wadi bang siya humuha in siya najis sumagawa tukasan tasadya wayroon na pagpayo di na pamamayo simbihad tukasan na iban ikaw patang mo rin baulang mo rin na in tuyan najis ka to in madi wadi baul in many suits mga Imam Shafi'i tahir siya in many na tahir wang siya madhab si Imam Shafi'i amuyan to in tungod si ikaw ilan balikan na to والذي يوجب الغسل 6 أشياء 3 تشترك فيها الرجال والنساء سيبو إنوسو جيبان سيمبابا يوم كمالي وهي بلغنان التقاء الختانين أبابيل مقباك دواسيون نتن نعم إنهكروانيا إنزال المني أبابيل بموة in rahmat atawa kalpiyah wa tiyud natutug pati unuunuhan basta siya rin na inhikatu wal maut ngayon hati sin maut kamatay na
apabila mapatay manusia, wajibin manusia lihuun. Wajibin manusia lihuun. Nah, bukunin wajib ba may wamin nagliho di amin miyatay wajib. Nah, siya in wajib lihuun. Nah, dandan ni Rasul sallallahu alaihi wasallam waktu nawapatin anak niya, law si Rasul sallallahu alaihi wasallam pa mga amoy magayo po sin mayat, irsilnaha thalathan. Payguin niyo maka tulong si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Manunjuki impagdak sin Rasul impagpayo hamayat in siya wajib. Na siyo da mayat usog iban sin mayat bagay. Suway siya mali. Sumakawaon hukuman nila sibo-sibo. Hukuman si pagpayo makana po insyaAllah ta'ala. Suway aktualon mang biyad dinin pagpayo. Na, saan ka mo kuno-kuno ka maka kuwan may nga ka mo magliho siya. Supaya di ko magka mga kaiwanan man siya pero nung kamo na siya. Na, labi marayaw in magliwa mo in masuok ka ni. Sa bang masuok ka niya, anak niya, tawakan uno-uno na, in mga kaaywan hikatako. Kung besing kaiwan ay panuhisun. Kina, tuwi ni, mag-akadin usog iban simbat. Iltiqa'ul kitanayn, inzalul mani, iban sin, الموت. نعم الموت banggi mo in mani atawakan nakasukin usog paasawan niya impagtag kanila junub pagtag kanila junub na ano to din hati sin word junub in mana to sin word junub malayo sa bangkaw junub imuha kay min rahmat, malayo ko rin nga sambayang, malayo ko rin nga pagkuhan. Amutod yan in ma'na sin kalima junub. Parman sin Allah Ta'ala, fabasurat bihi an junub. Amin sipat niya man, temong si Nabi Musa, tiyan daw niyalong niya, kikita niyalong niya, daing hakalayuan. Na, tinati sin junub, daing hakalayuan. Na, wasahibi bil jam, wasahibi bil jam. Na, والجار ذي القربى والجار الجنوب. Nah, amuin pangdaig mo. Namang siya junub mataudin di niya mahina. Mataudin di niya mahina. Ika-isa niya di makajari magsambayang fardu nakatawakan sun di makajariin junub amuin sumambahayang fardu nakatawakan sunnah yang langan. Firman Allah Ta'ala, la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban. Ayaw kamu sumuklaw sin Allah Ta'ala ay bima'na ayaw kamu sumambahayang apabila yung kaunan niyo junub. Na, ikarwa niya di siya makajari pa masjid, sumud pa masjid junub. Na, amo yung pagtaon al-mukth, tumutog siya rin doon na masjid, di siya makajari. Na, namikyan bang siya naghadji ang pajunub siya di siya makajari magtawaf. Di siya makajari magtawaf ha-Ka'bah. Makajari siya magsa'i, makajari siya pamina sa magtawaf. Di makajari sa pagtawaf habay sin Allah Ta'ala bi'ala sa sin sambahayang. Damikyan in junub di makajari magbas sa Quran. Na, di manjari umulin Quran, di makajari mamas sa Quran, dahon din Quran, di makajari. Na, malingkan apabila ala sabili du'a. Bang so pa magdua aw niyan mga dua quoted siya ring ha Quran kasi mga ayatul kursi diyak sa ko magpasawang lub la ba's wayrun sallan bang manhangan dua na masakallahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum maka jarimisan kaw junub basta inniyat mo no dua bukod siya Quran na mas makat ko pajipyan in dua subhanalladhi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dua amang kita magsakat, uno namang kita tumulak, na imsiya kaya waday hauno, ay nga Quran. Maka jari mo dua amang basahun bang man hamaksud, dua. Na. Namang so pa makita Quran on tafsir. Translation siya, translated siya pa, bahasa lang ta English. Maka jari bang man in translation niya mataudeng sin sulat Quran. Idan, tuwi ni magsaw inusog iban simbahan. Wa thalathatun
tashtariku bihan nisa iban tuwisab pasal unom manay sabot na to unom into mag-share yung sugan sin babae wa thalathatun arapun into nakapinini takhtassu atin niya takhtassu paraha atin niya paraha babae sadjase takhtas khas exclusively paraha kababaihan sadja verb yan ay takhtas yakhtas exclusive siya para sa mga nisa kababayan bang jumatu kababayan masabot tuwin is way siya mamay di siya niya magjatwa usog kababay isa dyan ika isa al-hayd unin hati sin hayd amunain menstruation na unin pagyanon niya al-hayd bang dugoon mamay humangtuy la ay di maana apabila mag-stop na in hayd kukun na pag wa naman mamayo kung may paton wajib ko namang dugoon di maksud bang mag-stop in pagdugo na may di maksud isa unin hati sin hayd in hayd ang haba sa Arab to in maana niya as-sayalan sayalan ini mag-ano magkawin niyan hawal wadi Mutay wadi niya min valley. Hawa hati niya nag-anod na yung tubig ha. Hawno. Ha valley. Ang siya min dua haot sin dua bud. Na. Nag-anod. Aun santed. Aun parsubatan niya may tiyawag yung pagdugo mag-anod. Yan. In kababayan, ang pagtahon nila mo aw pagtaon rahim simbabaik. Ano yung tatay pag-growing? Yan. May PMK na lang? Inina mo na yung pagtaon mabiyo. Na. Inina mo na yung qalat al-falubiyya. Muna yung falubyan. Inina mo na yung rahim. Kina? Ang pagtaon, aqsa rahim. Aqsa. Ar-rahim. Atin niya upper. Ano tayong pag-get uterus kanini? Ha? Upper uterus. Iban sin aqsa adna ar-rahim. Amo na in lower uterus. Na, yung pagtag kanini rahim. May pakandangan lungsin, basa. Na, yung pagtag sa nini adil. Adil. Tungtuman niyo ba kung yung baita o kainan? Amoy ni valley, magkano din tubig na hindi, ha? Okay, na. Yung baba ibang mag-stop yung dugo niya, may tasya mamigo. Lungsin mga ulama, nabibili hanggabulan pang-ordinary na babae magbihil siya ang buo iklog ila iklog? buo ang biyaw ni pag-inject magbuwa mga ruwa alin na mga kuwan na kung na marayaw mangiusok bumuha nito so ay normal ka na pagbuwa niya yan ikarita lang ka mga hindi in kuhanin, inunuway ni, itlog ini, bang siya magpakibansin partner niya, amunahin, bang siya idajtama, lang sin Rasul, ahadakum, yujma'u khalq, pabila siya mag-merge karwa, mag-agad karwa, magtuloy siya magdihil kuman, mag-stop na in, pagdugo. Ang kandin arjah, mo i-discussan sin mga ulama, imburus, pagdugo na tawadi, in arjahim burus di pagduon. Bang aon kakitaan niya spotting inyan to istihada. Ang istihada mamayo siya, bukasan niya sadya magsambayan kasi. Una tudugo, so ayun ni kayo. Na. Bang siya mamuhinda tungan si partner niya muna mag-stop. Bang di in
mani ini simbaba buwayda afwan buwayda among excel yaw magad siya mag-shed haduli kada unok tuta ka puti-puti ka kita unok tumabaho sa babsin amuin ko harapunin hayd dugo simbaba imagguwa siya rin nga taas mag-anod siya rin nga taas di siya umuwa na hindi umuwa siya rin nga taas ang ganda yung definition sin hayd damun yakhruju min aqsa ar-rahim dugo tabiat siya to normal natural sigaway magwa siya rin nga taas di na mag-anod tud ka mo sin ini siya sin umanod tubig dahil hindi bang siya yan gumawa dahil nga aqsa ar-rahim bang sa upama wala nakababak partner ini magad siya mag-share dahil nga uno halasin dugo ang kanda wajibin babae mamayho sabab biada siya sin giwaan mahli. Yatan niyo? Yatan niyo? Amo yan itong hikmah. Bukun dugoin nakakuan. Sa amuin ini biada siya sin giwaan man ang kanda. Bang mag-stop na amuin. Kung mag-stop at tabila kakitaan niya ng qassatul bayda. O pagtawang qassatul bayda. Indugo yan mag-start siya pula tuod. Makit siya pa ito. Bus pa pula. Bus puan. Biyaning, pag-ubos, mahinang siya orange, mahinang talong. Yan ang orange. Na, mahinang yellow. Paglas, biya siya way na to, colorless. Paglas, kumwa, biya siya puti, ito, biya lura yan. Na, min pagtag, harap, qassatul bayda. Kung ano ko mamayo, bang kakitaan mo na yung qassatul bayda. Way mo pakita, way roon pagsambayan, way pagpupuas. Sa inyong kat yan, kung ba yan? Ba't yung kayo nga tanin? Pag-arap, mo kayo. Na, amo yan yung secret bang mahita, babae, kailo, amuin, mabayigo bang mag-stop na in hayd. Idan al-hayd. So, ita kaingatan, aun dugo hayd, aun dugo istihab. Na, tuwing magbuwa dugo, din kababay. Istihaba, iwan sin hayd, iwan sin nifas. In istihaba, gumawa siya sakit. How mo siya magbuwa? Dahil haad na rahim, mababa, dahil hindi siya magbuwa. Sakit siya, kung siya kuwan, istihaba. Na, masilang mura yan, karwa, iban sin hayop. Pasalin hayop, bang siya gumawa, di kaisa niya aun hamot niya. Pag-uuslat da, biya siya malong siya mga ulama, biya siya sinamuin. Mangibit, mapaso ba to? Na, pag-uus, gumawa siya, in color niya, mamasilang muto. Arapo rin istihada, biya siya dugo, biya na po piyalian niya. Nabang wento kakitaan, in istihada, magsambahayan. In hayod, di siya magsambahayan. Suwain yun, kaingatan, hasupaya, sumawatod yan. Na, ba't mo kaingatan kung ano ko sumambahayan, iban siya kung ano ko di sumambahayan. Muna al-istihada. Al-hayod, afwa. In hayod. Na, in فرمان سن الله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نعم الرسول صلى الله عليه وسلم نأسه سياسين همبك صحابية بفاطمة بنت أبي قبيش وسنسين بلغون سكنستة بلغون ولو سن الرسول صلى الله عليه وسلم كان فإذا أقبلت الحيضة فنقولون ندتو من سن حيض فدعي الصلاة قالين بغسنبايا وإذا أدبرت بغسيا ميقنا إن لغو مكستبنا فاغتسلي فما يقول كو أما تنشاهد بغن بابا مقواسنا سيا مؤين لغون واجب سيا ما يقول نعم بيان نمبك بيقول كتان بران ها كتان بران كن هاب كتان بران Nah, ikaruannya saya kira na. 519. In hikaruannya an-nifas. Nah, unin hatisin an-nifas. In-nifas kaya siya rin nga kalima an-nafs. In hatisin nafs ginhawabaran.
ginhawa ba. Na, in nifas tuod dugo, gumawa siya right after sin pagwa sin bata. Pagwa sin bata, in gumawa, puas sin kagwa na sin bata, nifas. Bang aon gumawa dugo, way pakimuwa in bata, di pa siya matag, nifas. In tag kaniya, istihadara kasi. Tag kaniya, istihadara. Na, bang gumawa na yung bata, indugo, magguwat nifas yung pagta. Hangkan siya tiyawag nifas, ang mo ingin hawawaran na yung hanafs, sa gumawa siya puas, sing gumawa sing ginhawawaran, ang mo na yung bata, ang tayo pagkalat. Hangkan siya tiyawag nifas. Na, jayid, imbaga inifas, yung pagtag ka niya, imbaga isa bugyuro ko nifas, nufasa. Pagtag ka niya, nufasa, atin niya gyuro ko nifas. Bang isang babae, biyubulan, yung pagtag ka niya, haib. Bang haib. Haib, iwansin, nufasa. Na. Nakauna yan ito'y pagbutang nila, in kababayhan, bang siya pagduhod, nifas, in kamadaranan ka, patan adlaw. Na, sabi nakauna yan, way pa pag-ubat. Na, way pa pag-ubat. Biyaw nili, ay mga pilador, mga hangko, dito. Si pag-inom nila ubat, magtuy ra ko magtuy mga dugo. Na. Ang sa upama, mapuas na in nifas gumawa na katan, mag-stop na muna yung mamayo. Ang case pa ako yung bang sa upama CS, imbaga. Ha? Masala, aw sa yung mga CS, yan Allah ta'ala alam na kawaita tato. Aw pagkakitaan na dugo sa siya spotting na kumat. Bang aon pa spotting ito, masipa siya di makasambayang, di pa siya makapagbas sa Quran makapagkataan. So ay na mas-stop tuod, ang pa siya mamayo. Misan pa siya CS, mamayo na siya. Pagkita niya ba nag-stop na, alhamdulillah, mamayo na siya. Na, yan ko rin sabihin, hukumansin ang nifas. Kamalikan kung ang sopa masya sa burus, amuin burus, makita siya dugo, yung dugo yan istihama, bukun siya hayop, bukun siya imyan na rin ako sumambayang dugo ako, bukun yan dugo bulan. Yan yan dugo, istihama, sabab in burus, di siya makajarimag, scientifically di siya makajarimag, mag-test. Although nagkhilafin mga ulan. Yung pagburusin bagay, pila bulan pwede na yung pagburusin bagay. Amuin, minimum, amuin luway niya. 7 bulan? Minimum? Oo. Oo, mga premature mga 7. Yan, mabuhin. Mga 80, mabuhin ba? 6 pwede ba? Mabuhin. Ang Quran na kaita, 6 pwede. Kung abortion mo? Yaw na sila sa Quran, ha? Yung Quran na may فرمان سن الله سبحانه وتعالى سورة الأحقاف وحمله وفصاله 30 شهرا سورة القرآن وحمله وفصاله وحمله وفصاله 30 شهرا سورة الأحقاف من هي الأحقاف نعم فكيف ننشر لهم الله تعالى وفصاله في عامين إن نيست سورة اللقمان سورة لقمان إن معنى لو سن الله تعالى وحمله إن قدا إن قبرس وفصاله إبن سنبقبدر lumugay siya kataan yan, impagpuro siya, impagpaduro ha, bata-bata, lumugay siya kataan 30 months. Pila yung 30 months? 2 years. Kaya na? Kaya na? 2 years. Sabab, pila kataan? 2 years and 6 months. 2 years and 6, afwan. 2 years iban, 6 months. 30 syahran, 2 years and 6 months. Atin niya impagda, ibansin
Pagpaduro, pila katan? 30 syahran. 2 years ibansin, 6 months. Atin niya katluan, bulan. Okay na? Okay na? Na. Bihaw. Bangsaw pama, katluan bulan. 2 years, ibansin 6 months. How no kita nakaingat? Sin pwede, imbata ipag-anak 6 months. Na. Farman sin Allah Ta'ala, wa fisaluhu fi amain. In lugay-lugay na lang sin Allah Ta'ala, makajari imbata paduroon fi amain, 2 years old. Lumawiri nga 2 years old, imbata, di na magbakkas kanyain, gatas. Siman di na siya makajari pa, duroon pa sinina pakuan. Kandain, mamagdara kang gatas yan, bayta sana, amuilong ni halong sin 2 years old. Na, atin niya impagpaduro halong da sin 2 years old. Imbata. Narang tamay mo siya, in 2 years old ang impagyanong fisal, pagpaduro, may inusan tara hindi, atin niya 2 years. Pilara kumaling nakapit? 6 months. In 6 months, siniya mo na in hamlo pagburus. Sa impagburus, dahil hindi bilangan ka niya month, sin, amuin, kamariya, bulan. Bulan yung pag-itungan dariya, bukon sesuwa. Sa wagbang bulan, maluway-luway siya rin ha, dahil nga suwa. Atin niya, umuwa siya, labi na siya 6 months, masuok siya mag-7. Atin niya, case bihan, makajari. Uning pahit na makatabi. Hasaman si Uthman radiyallahu an, aun baga ityuhuma nagzina. Sa wabiyag anak niya, piagbata niya, indiyara niya, halong sin bulan labinan. Na, sung na siya mo in patayon si mo maasab long na nagzina, may dito nga mo. Halong si Uthman, yung Quran na may ta makajariin. Afwan, Ibnu Abbas malay. Ibnu Abbas na may ta, sin imbaga imakajari siya magburos halong sin bulan na mo itungan bulan. Namun yung piyagdalil na ini, wahamluhu, sadu 30 syahran, impagpuros, iban sin pagpaduro lang sin Allah Ta'ala, halom sin katluan bulan, 2 years and 6 months. Gustiyo kila sin Allah Ta'ala, impagpaduro, halom sin 2 years na. Nang tamay no san 2 years pagpaduro, nakapinpila, 6 months na kumana mo impagpuros. Na, kanalong sin mga ulama, jihadi siya, dumayin baga iliya. Wallahu Ta'ala. Na, إذن وثلاثة تختص بها النساء وهي الحيض والنفاس انهكتوني الولادة نعم unin hati sin wilada in wilada pag anak pagbata na unin hati niya matawad magka-confuse. Ulit pagbigdan sin nifas, iban sin wilada. Na, in nifas, tuko aming gumawa ko as simbata. In wilada mo in pagbata simbabay. Amin pag-anak niya hamata yaw. Na, hikad tuta, misan although lang tali siya maghapin, sa hikad tuta, aun pagbata simbabay, wayroon dugo gimwa. Gimwa sa jimbata, wayroon dugo. Wajib pa ba siya mamaymo? Wajib. Basta siya nagdihil, nagdihil siya, nakapagbata. Pigbata na yung bata, misan way ruko, suwayra siya, mamaygo, mayta. Unim reason, mayta siya mamaygo, ang nag-anak na yung bata. Sababing bata, in reality sin bata yaon din siya haman ni sin uso giban sin bang siya gimuwa biara siya gimuwa in man ni iban sin hanggang na wajib na siya kaya tiyan niyo insyaAllah na walikan tayong kitab law sin muallif rahimahullah ta'ala faslun والذي يوجب الغسل 6 أشياء 3 تشترك فيها الرجال والنساء وهي التقاء الختانين وإنزال 3 تختص بها النساء
تختص بها النساء وهي الحيض والنفاس والولادة. ثم قال فصل. Pag-uusan pa siya imiyan, faslun wa fara'idul ghusl. Wasi pagbisaran na to sa mujibatul ghusl, balikyad tuhatihon na to isa bang naman wajib hapagpayho. Ang kayo ng tao magpayho, larak sa jaman pinkuan, manok to mga buhok kulot na kuma, nagkakangkang, di sumampay tubig palawom, di maraming pagpayho to, tawa mga matambok lando, mga hangpuin taod simbilbil, biyad di ba isurang sintubig inkuan, mawajib ba biyad diin insyaAllah ta'ala may pagbisaran na to, balik insyaAllah subhanahu wa ta'ala, mga kong pakarumulan ng sallallahu ta'ala. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Baong pangasun.